Ну, я стрелок-зенитчик, был на ЗУ-23. Ничем не знаменитый, ничем не отличающаяся часть 10-го. Prajurit angkatan bersenjata Ukraina yang ditangkap menceritakan berbagai situasi sulit yang harus ia hadapi. Rekamannya diunggah di akun Telegram @mut_Rusia pada Kamis 2 Januari 2025. Roman Veliko, seorang penembak anti pesawat, ditangkap oleh tentara Rusia dari kelompok pasukan tengah. Tawanan perang bercerita tentang dirinya bahwa ia bertugas sebagai penembak anti pesawat dari senjata anti pesawat ZU-23. Atas perintah komando, dia dipindahkan ke Brigade ke-32 Angkatan Bersenjata Ukraina, di mana dia bertugas kurang dari 1,5 bulan. Dia mengatakan tentang Brigade ke-32 bahwa di antara personel militer Ukraina, brigade ini terkenal mengalami kerugian besar. Itulah sebabnya brigade tersebut bahkan dikelola oleh orang-orang cacat. Ia mengenang sebelum menyerah, ia dan rekan-rekannya dibawa ke posisi tersebut. Diberi perintah untuk berjaga di parit, namun tidak diberikan apapun. Hingga video ini beredar, beragam komentar diberikan warganet. Окапывайся. Чем? Делайте укрытие. Чем? Лопатой рубить себе ветки, чтобы положить на накрытие, да? Нормальное отношение начальства? Нормально. Смешно. Ну, закончатся люди в Украине. У власти не будет людей, тогда, наверное, и закончится. Потому что наша тупая власть это не закончит. Пока, может, если там где-то с Пентагона или Вашингтона скажут, Вова надо, тогда он, может быть, Зеленский выполнит. А пока нет оттуда приказов, дают бабло, война будет. Но, как сказал Зеленский, до последнего украинца. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.